Anya laki din! Jay, baraw. In ka man nagbalsig Tanay, awanin pagsungraw. Adupay matay mabalsig. Masadutak amang. Da kayon Anya, siya ti pagbalsigam. Nagalaskan nga inanak. Tasakpay nga amam ti pagbalsigam. Napigpigsa kayo mo lang misyan. Anya lagi din ti kastoy nga inanak aya. Hay, apay akastoy tinagbalin na putot ko. Apay asobra sa daw. Anya laki din ni tatang nagaduti sa una jo. In kakit nagbalsigan, tawan pagsungrod tayaw. Masaduta nga raw. Ibaon ko langin ni Gurya, tayo sa tagbalsay. Masadot ka talaga. Hala, agtugtugaw ka lang aruday ni tagbalmalam. Just kika ngay nalak. Jason, adda kagayam diti paraangan anak kaidda dita indayon. Kayat ko ti mangga. Diti nagdadakkel unay a mangga Diti kasla kadadakkel ti papaya ti kadakkel na. Nakakita mo iti kasta mangga. Ija cindaan adu ijay. Aguyong jo. Adaki di mo mangga akas kadakkel ti papaya. Nakita nga rod ija cindaan. Masaduta ka mapan gumatang. Kinawan kwartak. Makapangpanganak kon iti mangga. Sapay agtubugan tingiwat ko. Tamaim imagine ko tay mangga nagdadakkel nga isawsaw ko iti aramang. Nagimasan? Pumanaw ka man dito sa angok. Anyamot tan. Sipod nagkalay sata. Di nakpay na paramanan mo't iti kayat ko akanan. Nang runa pay nga rod ita taaginaw akon. Ato iwan naman. Makasinga kay di pa nagilad ka. Panawan na kong dito. Apay anak ko nestarupam, Gloria. Makapangpanganak ngamin iti mangga ang kasla kadadakkel ti papaya, tatang. Papaya? Adamat mulak a papaya di talikutan ti balay. Mangga, tatang. Saan a papaya? Ay, mangga. Din ka dumawat kin ni Bakit Rimay. Adamat mula na mangga. Dayti nagdadakkel a mangga ti kayat ko, tatang. Dayti kasla kadadakkel ti papaya. Anya? Ibabaon ko ni Jason ang mapan gumatang iti tiyendaan. Nga masadot ka no. Awan kwarta na. Kasano ko ang maadaan iti kwarta kat di matagtrabaho. Oh, tatang. Apayan, agsagit ka matay, manugang ka. Sobramot gayam ti kinasadot na. May salang mo ti paggagatan na, tatang. Ha? Adaya mo't paggagatan na? Adda, tatang. Nagagat amangan. Ay, pudnaw. Ay, Anyalaki din aya ni Gisaon. Tatang. Tatang, da kayo man langon ti mapanagsapol iti mangga, akasla kadadakkel ti papaya. Ha? Ang mga numargrag ti inawak, no jak makapangan iti kayat ko akanon. Ay, Jaskay. Kasla siyak matan ti amano kasta. Ibaon mo ti asawam, sana siyak. Alan tatang. Mangga, akasla kadakkel ti papaya. Naa, adamot aya kasta. Gisaon, itay ka pa anak istambay di tistor ka. Awan ka di trabaho. Uray saan ang agtrabaho. Agbiagak lata. Ping! Ay, imbag sapay masikog samot ni Bakit Mau. Anya kumat bibiyang mo ngay. Numasikaw. Mas dawak nga raw. Day talagis istambay to Ibrahim. Idinto ta masikog ni Bakit Mau. Imbis nga agagawa ka. Anya kumat bibiyang mo ngay. Anya laki din ti sadot a tao aya. Ay, nagmalas mo ni Bakit Mau. Apay, si kaya timang pagpakan kanya. Tapakibiyangam ti biyag kaw. Mala, lipati mong timbagak, Jason. Kahit pumanaw ka di tasango ti store kaw. Tamang agmalas ti store kaw. Jak kayat nya dagis tambay di tasango ti store kaw. Nang runa no sa tao. Tamang tit iti malas. Kunamot lang no perfecto ka ataw. Ping! Pay! Nagalas kanto pay ataw. Di ka man, Jason. Tasi ka, day talanagan mo tinataar. Ngam ta pa nagruprupam ken kinataom ket sadot. Anya laki din aya.
Kasalaw, Jason. Dakilen ti tiyan di bakit mo. Manggid kan tapno adan to kwartayaw no aganak. Awan nga ron masapula ka panggadan. Mala. Inka mangayaw, ta ipan mo ije balay da bakit silay. Tangdanan kan tao. Masadutak tatang. Anya. Anya lagi din ti kinasadot mo ataaw, Jason. Masadutak nga raw. Ingakit mangayaw, ta isupay ti tangdan mo. Ibaon ko langin ni Gurya. Taisaw, ti mangayaw. Ay na, Jason! Pakawanam! Siyak tibaon mo, mangayong! Man ano? Ingka kiding. Taisupe ako kwarta. Ay, anya kalakit din, aya! Iunay mo dati. Sinalbagkan. Nag-uwi ka mo ting. Anya lakit din tinaasawa kaya. Tao ka di pa'y, wano may salabang bante. Na. Ay, agbabawi ka talaga. Nakikalay sa ka, Jason. Anya lagi din ti kasi abiyag ko aya. Nakakaasi ka. Nakiasawa kiti sadot launay a tao. Anya nga dati aramida kaya. Ay, isi nagsamatan. Imbis nga iso ti agpursiging ang trabaho. Ingam saan? Tasyak pa'y ti patudunan na. Jason! Payasadot ka! Day tala aglamot ti paggagata! Oops! Sika tinangayaw, Gurya. Wala na silay. Masikog ka? Ngam sika pa'y latinangayaw. Kasanomot nga minana kat di matagunay ni Jason. Kasano kami amadan nga iti kwarta. Nang runa taga nakakton. Anya lakit din ti asawam aya. Ay makapasuron a panunutan. Sobra ti sadot na. Wen nga rod nana. Ibagam nila kay mo ta iso ti mangayaw. Tapno ad-adaw. No ado ti kayo ayag na. Siyempre dakdakkel mo ti tangdan na. Wala na. Ibagak tuwin to nagawid Ay, anya lakit din ti kasta klase ti asawa aya. Grabe! Grabe! Tatang, kabulana kun. Aga nakakton. Ay katwan Anya nga rod kat masikog ka. Tatang, awan pa'y maigatang ko itibado kan ulas ti baby. Apay ngay asyak ti pangibagaam. Kasanumot ngamin, kadi mo't agunay ti anak yo. Nakatugaw latan, wano saan, nakailad. Mala, bayam. Ta inak to iti kaaruba. Ta bareng adda madawat ko akawas ti maladaga. Ay, anya laki din ti kastoy aya. Kasla syak mutten ti ama. Ta syak ti agirimidyaw para iti panagpasngay mau. Kasanumot ngamin tatang. Awan mo't panunod di anak yo. Iso ada kayon ati mga kam iti akam na kumay. Anya? Anay ko. Nagsakit ti tiyan ko. Anay ko. Uy, Jason. Agriin ka. Unay mo dato yan. Istorbo kay ti panaturog. Nagsakit ti tiyan ko. Ang tumar kay ti angas na. Tadi ka makaistorbo iti panaturog. Jason! Ang anak ako! Inka mga ayab iti pangiluganan ta kini Gloria. Tay pantan ni hospital. Da kayo na timapan. Anya ka laki iti naya, Jason. Hala, aggunay ka, Jason. Inka mangkita iti pangiluganan ta iti asawam. Tay pantan ni hospital.
Ay, kaka. Si kaka day ti ama day ta maladaga. Ta si ka may ti bantay day ta nagpasngay. Ha? Naggasat kan. Taubing pa'y ta asawam, kaka. Ha? Karupropam mo't unay ta anak yaw, kaka. Ha? Lakay kan. Madapay laeng putot mo maladaga. Ha? Na, kaslamas daw kakanagiti bagbagak. Mala, innakaon, labsan kan, kaka. Na. Anya ti linaw lawat de ja apada kalakay. Siyak ka na ti ama to'y maladaga. Ay, anyan. Hoy, sa daw. Ingkag sapul iti panggedam. Tapnosan niyag bisin ti anak mo. Anya ti anak kaw, tatang. Babae no lalakay. Lalaki, lukaw. No di ka pa'y lagbalbalew. Ang mga no isina kan ni Gloria, lukaw. Ha? Mala, inkagat agsapol iti panggedam. Siya kunti makamaw iti aginam. Inton madamdama. Yawid ko idan, apaman amabayadak ti bilday di ospital. Imayak lang na ngala iti pagbayad ko iti ospital. Tatang, karuprupak ka rin ti putot kaw. Ay, lukaw. Alangan asyak ti karupropa na. Asino kumapay nga raw ti karupropa na. No di sika, tas sikamot ti ama na. Ngam sapay la kuma, tas saan na atawidan ti kinasadot mo. Tatang, Ala, gunay kan, inkan mang sapul iti panggedam. Tapnosan niyag bisin ti pamilya. nanasilay. Mabalin ka di asaklangan ti tangda ng magbalsay. Sanan, ang mga nuwardi-wardi lati trabaho, nga men sadot ka. Maistres aklaang no kasta. Ay saan nana? Aggagetak itan. Aggagat ka itan? Kasta nga rod nana. Ay katurumbang lang nga. Nga men, addan putot mo. Agagawa ka. Tanusaksak lutem latan dagiti dakulap mo. Ay awan na. Awan na saya at apagbanagan ti pamilyam. Uwin nana, amok itan. Mala, agbalsig ka nga raod. Kalpasan na, aggaik ka di talikodan ti balay may. Kalpasan na, mga ramid kanto iti dalikan apaglutwak iti kanan ti baboy. Uwin nana. Kalpasan na, ibaon kan tupay nga agpatpat iti runo. Ket yalad mo, ijay pagmulaak iti natang. Uwin nana. Kasta Ala, irugi mo ti agtrabaho. Tas idadaanak amang sweldo kan ka. Uwin nana. Ay, anya laki din aya. No kumaidi pa anak ka amirisak. Saan ko man napariga ni Gloria nagtrabaho. Sakbay nagpasngay. Piman mo ni bakit ka? Nabanugak Nabanog ka iti hustaw, Jason, anak. Agkarasubli ka mangayaw. Aginana kamot Sapay di ka pa'y nangal daw. At dapay sublik abunagan tatang. Naskin amabunag ko amin ang dagiti kayaw. Tapno tangdanan ako ni Nana Silay. Anya laki din aya. Gimagat ka ngagpaisaw. Ngam sobra-sobra man matayin. Anya laki din ay tatang. Idi sa dutak. Adda makunayaw. Sa itatagim magutak. Addalat na makunayaw. Ay na, Jason. Da ito itilaglagi pa. Dakas tagsadot-sadot. Ken dakas mati sobra nagagat. Adi mo pa yin masangot ti mangan. Taamangan no agsakit ka. Iso nga ita. Aggagat ka na ta. Ngam di mo matbaybay antibagim No mabisin ka, mangan ka. Woy, tatang. Oh, makitam na ito akwarta ngay gumkaw. Bakay. Adtaw. Awat ka maun, bakay. Adda mananiyawat mo kanya? Win ta nagtrabaho nga ron. Talaga anong balbaliw kan alakay? Ngamain, nakakaasi ka no si kalat ng timang manggay. Bakay. Agyaman ak no kasta, lakay. Ay, anya laki din aya. No apay nga itala, nga nakaamiris bakay. At least, nakaamiris kan. Naragsakak iti dayta. Sapay sakti sarsaritain dagiti tattao. Asa dutak kanaw.
Malas mo kano tasak tinakiasawaam. No apay kano adinak pala sininaan. Dandanin Ha? ngam kunani tatang ambo. Nga agan ano sakkano, tabarang agbalbaliw kan. Ay na, mabainak unay king ka bakit? Sorry, bakit? Tinapatag, agagat kan, Jason lakay. Nang rona pa'y taaddan anak ta. Win bakit? Sorry, why? Sorry talaga. Ikaray, saan akong ngagsadsa daw? Aggagat akong para iti pamilya ta. No addaan kan iti asawa. Ay ket aggaget kamot na. Tamno din to agbabaway anak ki asawa kin ka. Alah, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti maisapay a pakasiritaan iti biyag nga intay pinaulwan. Sadom! Dito'y drama tayaw. Anyalaki din! Insurat ni Dorothy Licas. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.